Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit ha penat kam da ka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka IZ Group of Institution Bangalore kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course hospital training hinyo scholarship but 6% ka kam haki hospital bahedo India but shabari na banta ka jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan hila ruban chukola ho number khandai nyo saw san riu pranot lani khandai pran riu license arn riwe khandai pra Hakaway ni kijingja ka bas ngausi kapala pensu jer ki marjan marpa bat ya kashnong at haw barok away hakashnong maulai nong mali shillong ka kong Amanda lingdo nong lan haka khat santrik ujlieu arhajar arpulai kala mudui da ka Ejahar shaki pulit jong ka maulai police station halor ka jingyap kendit jong ka Hynmen jongka ka kong Stephanie lingdo nong lan ka balalai postnem AA kerta Karkum ke Ejahar ke kong Amanda kala pentip shaki pulin bakala yo ya ka khubor halor ka jingklat jong ka Hynmen hapdeng ka por khandai duna bat khandai baji AA min haka khat sal tri ujlieu arhazar arpulai ya ka bala lej ban pentip hi do Kurim jong ka kong Stephanie halor ka ni ka jingja uba trophy yos nong bri ka kong Amanda kala pen paru haka Ejahar bakum ka yeng ka sem kamla satya ban pedang ya ka ni ka jingklat kendit jong ka kong Stephanie namar ba ka di ka briu ka badan hapdeng ka met ka bakoit ka bakhya Kibahi yang asam kibaladap daga jingskosi marmar kila len shayeng sa jong ka kong Stephanie hakaba kila kam ba kila lam ikidak kishin haki benta jong rendang bat kum ka yeng kasam kila Suba ba yakani ka kam beman la le hi do Kurim jongka uba trofius nong bri shu ka kong Amanda kala pentip hakani ka Ejahar ba ka kong Stephanie kala pun khun ibaladam arne lai benai Hakabaya day bakani ka jingja ki pulit kila le jurim ya ka yeng jong ka kong Amanda ban nang ni la kemno yo Kurim jongka uba trofius nong bri ka jing tokit halo kani ka jingja karang ya shakman na kalyang joki bahayeng asem kidang ab ban yo shimtino ya ka met na Negrims Hospital hadien bala pendap ya ka jingle postmortem wede bakani ka jingja men mit na kalyang kasnong yo jingtip dirpor ba marba Dagila petip showway niki ramba dong ne po maliwan kumbashi pau bajish pau tam tiki por man met ki phun changi na wan mangi lalap ya don lupa ki bahiyang sam te ngi kisnong sulong no ni law wood hin ewan la lap ki don bat nagalyang bahiyang thai bahiyang senrang la ya bun ya don lupa ne te wede bakane suthu bakar kom batai bahiyang hi kim ki pher kata kar kom long kar kom ja jap itu kome te wede bakata nagalang snong yang man suthu ya jing mut ke jong ki ke kwa nagalang bahiyang te yong kwa ban jo jing Shah lo jing klap ne te ngi nagalang snong ngia a jumut ka ba pikwa ban jo jing Shah te kata ri hable bo to ka nang bagian wat benya ke gidi ban le nagalang ke jong ki ba te kumta hin nagalang kan the election rang ro bahayang sam kia manjur je bagian pediang ya kata bagian tip si bor ka an nang baga mulai police station te hang ta nagalang jong ki pulit ro ade mla tip kilawan kham dir kor nya le shimti na dika kam te kad adu bagian da ra ya kamet nang ne kilitra pos man ra sport civil hospital la poi kum bashi baje khalas tang si baje umta te hadin kata kila subtha ingisnong ban khamman jurup company ini ka jeng pa ibu por samanta singi tam step ini ngisnong sia senran lang halo banya pet man jaga jinglong juman bagi kwa te mentang ya don makat nagalang ngisnong ibu jeng bidon nagalang bor kulit lale kon ta nagalang joki Itang itahin nagalang kasnong kandadan. Te menin nanda bila
masin pentip ya ka snong ngin lang snong ngim simsha yun no su bandrong re ni poi hadin pala memang itip hadin la da don lupa gi bayarung ngim sipo jaga ya sipo kamra karena yang telah poi nak lang snong di simsha su yun no bandrong tang kata he ngim skuthu sumtai kamsha ka rekom yathu ki den ta kada ka don ke jing bombon gi bahia kisah kuat banyak jing Shah den ta kada ro mi nak lang snong mi yarap pentip ski bor juga ya kata ngim don ye banong kata te keyboard wadai pek hekin sa jit benia kata nakam ni ngelam jongi te ngem nang banong Ejahar tak bentah ka chitu fi long ba ini ka jingwan sa jongi hang ni ro tang hari registration ro ngempat yo perung kerteng maksud tang wan sa asian bat ka jing itu thau snong ka par dei than badan dei ta kata ngela banong maglek snong idei na maulai nang ne suman tong ba jadi dengan dah retip tiga nang no kom no ya warga kerteng wong fi na registration no pajak perong dengan retip baik kan oh kurim jong iu deu sekedar jong nega belum jekta palang presiden pemure ada di Shah ta